ayat ay gatong paltanen. Agnanayong to ako kwang day to'y puso, sumambay man ni dawe. Awan makaukas karigen sa patag, tunilaeng ni patag. Karik isa patag, jak tumang liplipat, ayat mo't kupikupak. Marubos to'y lulwag, yada yung to'y denag, hindi kanto kadmang lipat. Nasen talulwag, tinaksang sangitan, Ayat ka jak tu kalipatan, laglagitem sikat ay ayate, tuntengan yaman na panubo. Jak tu ibawin, jak tu lipaten, ayat ay gatong paltanen. Agnanayon to ako kwang day to'y puso, sumambay man ni dawe. Awan makaukas kariken sa patag, tunilaeng ni patag. Biyag ko panawan kan, di ka lumlumdaang, uray ket sumubli akto tadenam. apay apanawanak, anyat na kuranga, kakadi
sa pahinga. Ayan. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, pagmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakilang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighatin, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Midnight Music with DJ Kicks. Si kakadikit adaan ti problema, when broken hearted kakadi, ag-request ka kadikit ipipintas nga sunsunata, taumayan ipaay ni DJ Kicks to. Itiya, Midnight Music with DJ Kicks.
manggigan iti oras iti alas 11 aging gana iti alauna iti parbangon. Lunes aging gana iti Sabado. Dito'y laeng araw titi kan kanta ken katkatawa. No adlaman ti problema ing kaibaga ken DJ Kicks. Ta sigurado nga bagbagaan na ka. Midnight Music with DJ Kicks. Dito'y laeng araw titi kan kanta ken katkatawa fanpage. Okay, and tatangaro daway kagayim kag sat name bag name magarabi ka kay amin. Ayan, naglalo ka digiti simrek ken agbibuya tatagon daway ti live streaming tayo. Ayan, happy watching po sa inyong lahat. Ken kasama din ka digiti denti balasita. Good morning, good afternoon, and good evening kada amin nga sangapada. Ayan, ni magapa nagbibuya kada kay amin guys. And of course, kadigiti simrek itatagon daw ti live streaming tayo ni Ma'am Riz Ana Alvarado. Ayan, manibol ti Team Charlotte. Ayan, pangablao ken ni Ma'am Charlotte Gito, manibol ti Roma, Italy. Ayan, kasama din giti admins ni Ma'am Riza Galarpes. And of course, giti members iti Team Charlotte. Ayan, naditimit ni Ma'am Eliani M. Domingo, my classmate. Ni Ma'am Jovelyn Chua, dagdagan hello Sir Gigs and admin sponsors kana ni Ma'am Jovelyn, naditimit ni Ma'am Marian Abi. And of course, ni bossing tayo Sir Edmond Agustin, manibol iti California, USA. And of course, kan ni Sir Ed Agustin, iti California yan, the twin brothers. And watching from Vacaville Kaiser Hospital, California, good morning ko na ni bossing tayo. Ayun. And of course, ni adatimen ni Ma'am Sir Gawerang Ganal. Kaya kablawak pa. Dito yung nakagop-gop wala unay na SK Federated President iti Lawag City. No other than Honorable Michael Christopher Simo Agustin. Happy watching maning balong. Ayan, tigi-tigi so much manin iti panagbuya man nga iti programa. Araw titikan kantakin katawa. Ayan, sabi ko mata, makapashare kanto may dito yung studio ti AKK. Ayan po, Honorable Michael Christopher Simo Agustin. Ayan, pangablape ka iti SK Federation of iti the office ti Lawag City. Ngayon dalawa ni SK President na Lawag Honorable Michael Christopher Racimo Agustin. Ayan, happy watching ka kay amin guys. Kaya kasama din, ayan, nagiging sa Banikpay. Natagon daw, hello everyone and all viewers. Happy watching and you, DJ Kickstop ko ng Sir Edwin Agustin, bossing tayo. Ayan, congratulations bossing. And kasama din iti ASBS and AKK Production. Ayan, congratulations kadati amin. And of course, ni Kuya Gerald Ruscata Malunaw. And of course, iti arranger and composer tayo ni Mr. RJ Lorenzo. Ayan, pag-ablapay kini Kuya Jose Jr. Aguilar Tugas. Iti Luis ng Bayan. Ayan, happy watching Kuya Jose. Ayan, barbaring magkapatayan tayo met iti personal dito studio tayo ni Luis ng Bayan. And of course, kadigiti simrek itatagon daw nila streaming tayo ni bag kinagasa tapa nagbibuya kadati amin nga sangapada. Ayan, dati request ni bossing tayo Sir Edmond Agustin. Negosyo nga ulaw new release album ko na ni bossing. Standby lang bossing. Okay, ni adatimet din kablawak pay ni Tita Rosemary Juan Julian manipod iti Madrid, Spain. Kasama ni Tito Albert and of course ni Tita Nancy Juan manipod iti Madrid, Spain. And andito na rin si Ma'am Dezulan Raquel, Ma'am Jodeline Damian Ralieca. And of course ni Ma'am Lensky October 13. Ayan, happy watching Ma'am Lensky. Ayan, dito na rin si Ma'am Jonah Pedoche Tradio Trojos. Hello po sa inyong lahat. Ni Ma'am Mayor Aguilar. Magandang gabi, Ma'am Nanet.
And hello, twin brother Eddie, dito sa trabaho, BK's Vacaville Hospital, Kaiser Hospital, sa third floor. Punta ka na dito ka na ni Boss Inday Sir Ed Boon. Ayun. Ni Sir Resty Pugal, Manipoliti, Alakapan, Cagayan. Kan kasama ng pagablawag pa ni Ma'am Paul sa Domingo Martin. Manipoliti, Alberta, Canada. Nimbag pa nagbuy-buy ang Ma'am Paul sa Domingo Martin. And of course, ni Ma'am Kimi Wami. Happy watching Sir John Paul. At at the end, ni Ma'am Emilia Orogo Ventura. Tawagan ka doon or message ka doon madandama. Ma'am Emilia. Good evening, Sir Kickstop. I'm now watching your midnight program. Kuna ni Ma'am Emilia Orogo Ventura, Maniburi, Guam, USA. And at the end, ni Ma'am Jessica Tumakag. Hello ka, AKK. Ni Ma'am Darlina Alonso, Sir Fermin Panganiban. Ni Ma'am Nelby, Ma'am Love Summer. Ayun, nandito ba yan, guys? And, ayan, request concert kung para sa'yo. Kung para sa'yo. Ano ba yun? I-check ko naman may R. And of course, kablawag pa ni Ma'am Shaknili. Good night, everyone. Abe maturogan, Ma'am Shaknili. Nakasapsapa man laon na yan. Ayan, happy watching po ng Zenny de la Cruz. Ayun, alright. Itatawag ko dami oras, guys. Ayan, thank you for the shout out, DJ Kickstop. I love it ko na ni Ma'am Pausta Domingo Martin. Ayan, you're welcome, Ma'am Pausta. Ayan. Nandiyo diti umuna Busat Asonata. Ayan, good morning, Tita Helen Pakle Parel Neri. Manibo diti Honolulu, Hawaii. Limbag ka pa nagbuy-buyan, Tita Helen. Adaman isagot ko ka nga kanta, Tita Helen. Nandiyo ka baro nga release album. Ayan, manibo diti ASBS and AKK Production. Ayan, ito sponsoran ni the Twin Brothers, Sir Edmond and Sir Ed Agustin. Nga kinanta ni Mr. Gerald Rosqueta Malunaw. And of course, original composition na gabugin ni Mr. RJ Lorenzo. Ayan, ito nga rin day request ni Bossing Dayong. Ayan, ito negosyante nga ulaw. Ayan, sagot ko maging ka na, Tita Helen. Barbarang magusto ma. Alright, ito nga rin guys. Umuna, Busat Asonata. Nga mapangkoy patukar at tangarabi, gagayem nga kapsat. Ayan, mabalin nila tangi salapay detoy. Okay, hindi maun ulaw nga negosyante. Ulaw nga negosyante. Okay, ito nga rin guys. Hindi na panak jecendaan, aday naduktalan. May sa negosyante, ti obra na ket mangululaw. Idi kinitak jay pakilwan na, adumeten ti kurang na. Jay 2 kilo ngay nay bagbaga, may salayin ti kaaring na. Aganad tayo kakadwa, kaday tuy nga aramin na. Siputan nyo jay timbangan na, baka dakay ti mabiktima. Awan inak paspasagidan, isulayan tinak na amwan. Negosyante asalawasaw, negosyante amangul ulaw. Si ka negosyante nga ulaw, aduting ka maalilaw. May sangal dawing kantuag balaw, tiagatang indan tumalaw. Isardeng buti kinasalawasaw, tapno sukiket di da pumanaw. Negosyante nga bulataw, negosyante nga mangululaw. Yahoo! Ayan, ito tiya sa nalabaluan, negosyante nga ulaw. Adulat at ti mangul ulaw ka no. Ayan, marami dyan DJ Kickstop. Wala ni Boss Inday, Sir Edmond Agustin. Isala tayo pa guys. Aganat tayo kakadwa, kaday tuy nga aramin na. Siputan nyo jay timbangan na, baka dakay ti mabiktima.
awan inak paspasagidan isulain dinak na awan negosyante at salawasaw negosyante hamangul-ulaw si kanegosyante na ulaw adutin ka Yahoo! maalilaw Ala, adot ang lilaw na. Nagdadaling kantuwa balaw Negosyante nga ulaw. Tangindan tumalaw Isardeng mo tikinat sa lawasaw Tapno sukiket di da pumanaw Negosyante nga bulataw Negosyante nga mangul-ulaw Si ka negosyante nga ulaw Alright! Aguting Baka tada maulan no. May masasdagan na di ba siyak nili? Tangindan tumalaw Yahoo! Isadeng mo tikina sa lawasaw Tapno sukiket di da pumanaw Aha! Negosyante nga bulataw Negosyante nga mangul-ulaw Alright! Negosyante nga bulataw Negosyante nga mangul-ulaw Okay na karon di new release album. Ito tagal dago gayong sa tawang pa iti 24 hours. I think nasa 6K views na. Ayan. Kotang-kota na naman ang ASBS and AKK Production. Alright. Maraming salamat, bossing. The Twin Brothers, Sir Edmond and Sir Eddie Agustin, Maliwaliti, California, USA. When balong makibuya ako ni Tita Helen. Yes, Tita. Open na open. Ayan, pa-share naman po ng live sa mga di ba po nakapag-share ng salamat ko na ni Ma'am Love Somar. Ayan, thank you so much. Nalamis, makayep-yep ko na ni Ma'am Shakdili. Ala po, Diyos ko. Okay, nagkita nga ulaw nga negosyante, ulaw ko na ni ayan, Sir Edmond Agustin. And marami dyan ko na ni Sir Edmond. Yes, balong, binuyak, diningig ko dito yung novelty song, negosyante nga ulaw ka na ni Rita Helen. Ayan, sabi ko mga guys, magustuhan nyo ulit yung kanta ni Kuya Gerald. Dos kata malunaw, adol tagundaway guys na umay dito yung studio tayo ni Kuya Ilad. Ngam gapot di pa lang kami ni Nadine namin guys. Madini Nadine. Hindi pa lang makapagkasala tagundaway nga makapag aya pa lang itibis-bisita dito yung studio tayo adani na din namin na security card tayo. Okay. And good evening DJ Geeks. Hi friend. Sa enjoy ka na ni Mama Darlene Alonso. Ayan, umaya kon. Negosyat na nga ulaw ka na ni Sir Edmond. Kasla birabid nga makaulaw ka na ni Ma'am Shaknili. Yes, don't worry, is coming DJ. Kickstop ka na ni Basing. Apo, dito yun. Naala di kota na nga. Okay. Isagot ako mamaya nga. Ganda dati balasi taa. Dati nga sunata. Ayan, nagiti kabibiyag lalaon unay. Edi may isa nga balsa nga isagot ko man kada kay amin namin tatagundaway. Ay naglalo ka dagiti adayon ti balasi taaw. Haan lang ati Hawaii, haan lang ati California, haan lang ati Kuwait kada basta. Okay, sagot ko man para kada kay dating nga sanata guys. Mabalin din sumalag datang Arabi guys. Ayan ni Tita Helen, barbaring sumalag Tita Helen. Okay, para katatay amin na sa ngabada. Narigat na tuubiyag ti Hawaii, trabaho akan kanayon, nuwag surat ni kabagyan dumawan, imaganat kayat taagatan. Agriing ka mangrikna ka kapagyan, sursurwen ay agtrabaho, di mo saksakluten dakulap mo, tapnon lumang ay vlog mo, di dalaam mo rigat at trabaho, hibayen pima, makut-kuti na buto
agraman pa'y Domingo, rigirigat mit na panalo, dito'y haway kapsat ko. Happy watching, Ma'am Charlotte Gito. Panimod di Roma, Italy. Nibag-nibag pa nagpuy-puy, Ma'am Charlotte. And of course, Sir Jensen Agkawili, Ma'am Jessica Tumakag. Yahoo! Sumal kami, guys. Pagsalay din ni Ma'am Ederlina Alonso, kini Mama Falsa Domingo Martin. Bossing! Sumala kang bossing! Ayaw! Okay, stand by lang, guys. Sige dito, tubig ka request. Di Hawaii, trabaho akan kanayon, luwag surat ni kabagyan dumawag, ibaganat kaya't taagada, agring kamang rignaka kabagyan, sursurwen tay ang trabaho, di mo saksaklupen dakulap mo, tapnon rumang ay bag mo. Di dalaam mo, rigat ang trabaho, di PNP man, makut-kuti na budo, inaldaw-aldaw, agraman pa'y Domingo, rigirigat mit na palalo, dito'y haway kapsat ko, rigirigat mit na palalo, dito'y haway kapsat ko. Ayan, sagot pa kini Ma'am Emil Oroga Ventura. Ayan, sumal kami, guys. Yahoo! Another false patapos kita tagarabi, guys. Para kata kay amin. Sumala tatabayin ka sumala. Sa bungkin ayat ay pa'y tigasan, sa bungkin ilid at tuukin rigan, awan laeng mauray po kaasing ganyak, nudilaeng talagang mabuy-buyak, manipod pa'y di sikati pimanaw, binibilang ko tibet sa tiinal daw, sa nga pulo ketaluti, mabilang iti mayo, simang petkabag kung yung siyang tinipat mo. Ala, bigbigyan man nun siya petladay di ka salamagi, at sansangit dahi to'y pusot mo, malaglagit ko dagi di, dahi di ayat-ayat na yung kapinerdi. Ayan man, Ma'am Charlotte. Di sikati pimanaw, binibilang ko tipid sa tiinal daw, sa nga pulo ketaluti, mabilang iti mayo, simang petkabag kung yung siya tinipat mo. Ala, bigyan man nun siya petladay di, pinka inay ayat ang tuwak karkari, agsangsangit kay ti pusok mo, malaglagit ko dagi di, day di ayan-ayat na ikapinerdi. Sa petladay di, ka inay ayat
ayat adwa karkarim. Agsangsangit day di pusok mo, malaglagit ko dahidi. Day di ayat na yung kapinerdi. Alright, so mga kami guys, it's okay Ma'am Charlotte. Mes-mesa ak didoy, aduda di chay. Winner na klata. Yes. Manipot pa ini si Kati Pimana. Pinil bilang kutipet sa tiinal daw. Sa nga pulo kataluti, mabilang iti mayo. Si Mang Pet kabyag kumem siya linipat mo. Alabig bigyan man siya metladay di. Inka, insalsalam sirot salamagi. Ang sangsangit, day di pusok mo, malaglagit ko dagi di. Day di, ayat kay kapinerdi. Ang sangsangit, day di pusok mo, malaglagit ko dagi di. Day di, ayat kay kapinerdi. Alright! Okay, it's okay lang. Dito Ma'am Charlotte, nag-iisa tayo. Ang dami nila doon. Okay lang. Okay na, the requested song. Para katagay amin namin, hindi mahilig, di mani. Alright! Yeah! Ading, ramanak man tamanin. Bayadak tibinding nunay masupit amin. Ading, apay kastoy day tuy manim. Namanat nalsem, nabiket na banglesen. Ading, ramanak man tamanin. Bayadak tibinding nunay masupit amin. Ading, apay kastoy day tuy manim. Namanat nalsem, nabiket na banglesen. Di kaya't kung amani, tay na bang dinaang rin. Di alis ka makusi at tutunan amani-mani. Name imas tay mani, medyo purawan na sudi. Lumanian ang isit at bungilen anapait. Mani, ay nag-imas di mani. Paborito't lalaki pagpatibker ti bagbagi. Mani, ay nag-imas di mani. Lumagan ka di mani, sulsunod at nagtagari. Di kaya't ko amani, tay nabanglo din ang rin. Tay alis to amakusi at tutunan amani-mani. Naimas tay mani, medyo parawan na sudi. Lumanian ang isit at bungelen anapait. Ay kanya di makaya mahilig di mani-mani kagayin na kaksan. Aglalo ng basa-basa, pambara kong pato. Hey! Aray! Ading, ramanak man tamanin. Bayadak tibinding nunay mas kulpyat amin. Ading, apay kastoy day tuy manim. Namanat nalsem, nabeket na banglesen. Mani, hay nag-imas di mani. Paborito't lalaki pagpatibker ti bagbagi. Mani, hay nag-imas di mani. Lumangan ka di mani, sulsolo din nagtagari. Di kaya't ko amani, tay nabanglo din ang rin. Tay alis ko makusi at tutunan amani-mani. Naimas tay mani, medyo purawan na sudi. Lumanian ang isit at bungelen anapait. Ay madikmik kaya't iti mani, ambara kon si ka. Ayan awan ni Nobita, mahilig di maling amin. So nga ni Doraemon ka pa, di na kahit ini manini Doraemon. Alright!
Okay, dito na number 1. Dito yung money. Ayan. Tignan po natin ang roden. Okay. Okay, tataw na kung dawin gagayong absat. Ayan, kablawak mga kadidi. Tatuong pengas si Mariti live streaming tayo. Happy watching po sa inyong lahat. Ayan, di kahit yung mani ko na ni Ma'am Lamsom. Boy, di sumali at nasadyay ko na ni Ma'am Charlotte. Marites mo ito mga kanyak Ma'am Charlotte. Ano sino di kita pagbaga Ma'am Charlotte? Tayo po ito ka di Jai. Okay. It's okay. No, kompleto na di Jai. Kasi dito ka, mes at the host. Himado tilat nga mga ayat latat ti programa AKK. Netang. Yes, winner tayo latag. Lalo no, ada games ni Bossing ko na. Ada pa games ni Bossing, Ma'am Charlotte. Stand by lang. Alright. Okay. Ala, maamwak na tadi kita magbaga ni Ma'am Charlotte. Netan. Agsagsagan na kayo. Jack Makasalan, friend. Pausan na lamisan. Tumingkon. Gabuki na lamis na kanin ng Mederlina Alonso. Ala po, Diyos ko. Ang tumarkat agas mo, Mederlina. Ayan, okay. Umay dalang dito is sulpot-sulpot ko na ni Ma'am Charlotte. Amot ito lang tadi kita Ma'am Charlotte sinuda di kita katal talaga. Okay, tatawag ko tawag guys. Ayun kablawak man ni Sir Isidro Tabukol manipod iti iba ni Pangasinan. Nimbag ka pa nagbayboyan Sir Isidro Tabukol. Ayan, as of now, awan latat makaala dati Papa Obram nga ay Sir Isidro nga edi nataga na edi pa-games mo. Ay nito na kung dawin nga gagayim niya kapsat isagot ang mamit nga ni Tita Rosemary Juan Julian kastamit din ni adigitipid at tuwang pay nga aking paborito pwede din kanta. Happy watching Sir Nico Paulo Ladjara. Tama ba? Yes. Okay. Ayan. Okay. Para kali hindi handa po simpat pating hindi naglablabasan. Ayan, isagot ko man kada kay amin na pwede dito yung gundaway nga kanta. Okay, dito nga rin guys. Happy watching ating Irene Tunak Andrada ka na ni Ma'am Boss Domingo Martin. Awan sa bali nga ayat ko no di si kalaeng nga ipatpatik ko laksit kinano mo ken naglabas mo disut pagrukudan daytoy puso when nagdune ta kinataong agraban naglabas mo ta dintoy sut rason nga pangdutog mo nusum ken gura ta barukong inapunno ngaya awan pateng tinaglabas Samuel taket masakbayan arang tay di pagtumpalan Yes, advance happy birthday Ma'am Emilia Oroco Ventura. Ito misang sponsor pa ini programa Aro Didikan Kantakin Katkataw. Yes ma'am, kantakan doon ng madamdama Ma'am Emilia. Barbalik at pang Jollibee doon bigat Ma'am Emilia. awan sa bali nga ayat ko no di si kalaeng nga ipatpatig ko laksi kinano mo ken naglabas mo di sut pagrukudan
daytoy puso. When naglunek ta tinatao, agraman naglabas mo, dadindoy sud rason nga pangdutog mo, nusum ken gura tabarukong mo. Di na putnong aya, awan patek inaglabas, sangwen daket masakbayan, arang day di pagtungpala. Di na putnong aya, awan patek inaglabas, sangwen taket masakbayan, arang tay di pagtungpalan, sangwen taket masakbayan, arang tay di pagtungpalan. And this is na puluhan, awan patig ginaglapas. Yan, tagsagot ko man kada kay amin na din nga salata. Naglalagin ni Tita Rose Mariwan Julian, Maniboniti, Madrid, Spain. Alright. May liwliwag daytoy rikna, sapay kuma timambiit sumangpet ka, ket siyapay tiada dita kaunggang, ketamong nusyak daytay agmay maysa, kan kanayon awag mo't padpadaanan ay nagrigat, kastoy man aka sa saan kaano sikaken siyak tay agdana.
panagsubling to'y na. O biyag ko, uray sa bali, paginiyan. Ti ayan mo, dito'y puso, sikapay lang. Takas tati kinasudi daytoy ayan namnamae panagsubling to'y na. Namnamae panagsubling to'y na. Namnamae panagsubling to'y na. Ayan din sunod na puluwanti panagsublim to'y denak kunana. Another requested song ni Mampo sa Domingo Martin, Manipuliti, Alberta, Canada. Aguraya. Dimteng manin iti sardam ururaye ti sasangpet mo kaanong ata ubiyag ko mailiwa kun bara niagek mo nadagsininak marikrik na kaput na laos nga iliw kuken ka dan tanawagan ka abay titawa bareng mapasang Alright, nasa 26 heart game as of now. Nasa 19 eyes. Okay. Ay, 20 eyes pala. Mamawagan ng itipada na alawa Sir Eddie and Sir Edmond Agustin. Kanan ni Ma'am Lensky. Okay. Unay to'y puso kapag kaawan mo sibay ko. Aguraya, biyak ko. Aguraya, kisasangpit mo. Masyan ka, kadi kaniya. Pinabiinga, agsangsang ita. Ayan ito na request ni Mampo sa Domingo Martin, Manipuliti, Alberta, Canada. Kay Agurayak. Nabayag ng aguray ni Mama, ni Mama Faustan. Ayan. Okay. Nalabas na rin ito cut off. Ito yung comment na ito heart react. Ayan. Talaka dita Babes Lensky ko na ni Sir Eddie Agustin. Alam mo. Okay.
Let me check. No, ala pa din dito may toy. So as of now, nag-end. Ito yung kwata yun guys. Ito yung Niyagek mo heart react comment tayon. Ay, alright. So at kanyak ito yung listaan. Hindi nag-heart react. Tanawagan ta abay titawa bareng mapasang peta aguraya biyak Uraya, o biyanto. kisa sampet mo malading hinan unay tuy puso napagkaawan mo sibay ko aguraya biyak ka Uraya, o biyanto. kisa sampet mo maasyan ka kadi kaniya rinabiinga ang sangsangita aguraya biyak ka Uraya, o biyanto. kisa sampet mo malading hitan unay tuy puso gapit kaawan mo sibay ko aguraya biyak ka aguraya kisa sampet mo maasyan ka kadi kaniya rinabiinga ang sangsangita maasyan ka kadi kaniya rinabiinga ang sangsangita. Ayan, ito yung Sonata number 1. Ito yung Aguraya. Kaya request ni Mama po sa Domingo Martin. Ayan, okay. Tatawag ko daw yung gagayem niya kakabsat. Ayan, natimitin ni Ma'am Marites kakape. Awan mata sarkis ka ni Ma'am Marites kakalapo. Diyos ko. Okay, tatawag ko daw. Yes, let me check pa. Ayan, thank you, DJ. Sabi-sabi ko, padak agur-oray ko na ni Ma'am po sa Domingo Martin. Halapo, dito yun. Ayan, okay. Tayo sagutan dito ni birthday song ni Mama Emilio Oroco Ventura, manibod ni Guam, USA. Ay natin may isa pa yung sponsor tayo guys. Iti programa araw dito kan kantakin kat katawa. Ayun, happy birthday Mama Emilio Oroco Ventura. Okay. Ayan, kita tema nito yung konti guys. Let me check. Hindi pa tapay kayo ada kayo tapay nga request guys. Mabaling ilan tag-comment ka di live streaming tayo. Tapos ngayon sunukat di mapantay ipato ka rin at ang rabi. Alright. Okay. Detan. Another requested song. Sika Tigapuna. Sikabiyag ko tigapuna ngay ta ket naragsak
daytoy nairik na. Impaay mo tidong mo, pamateganap mo ang tila ilo. Siksika, sikalaing biyag ko, agarito'y puso. Sika biyag ko tiga puna, maita ket nadaan at tinamnama. Ayan, good morning, Uncle Edmond and Auntie Josie Francisco. Manibod di Honolulu, Hawaii. Nagbuya tatay gundaway ni Ma'am Lisa Rosales, Uncle Edmond and Auntie Josie. Alright. Di amin ko, sikat sumbat itagtaga inip. Sikan tulad indak ipagpatek. Diyak tuwag sarday, nagpasag tasibay. Sikat ragsak silaw, kenlinglingay. Sikabiyag ko tiga puna, maita ket naadaan at tinamnama. Awag makaartap, day tanay ayat nga itidem kanyag. Sikalaing biyag ko, ti amin ko. Okay. And sa dito kanta matandama ni ayan, tatangara din 12 midnight din guys. So kantain din ni birthday song ni Ma'am Emilia Orogo Ventura, malibod iti Guam, USA. And ito may isang sponsor iti programa arutiti kan kantaken kat katawa ni Ma'am Emilia Orogo Ventura. Alright, stand by lang arot Ma'am Emilia. Ay barbaring kanta pag kujali bitong bigat. Okay. Sikat ragsak silaw, Stand by lang, iti count on you. Sikat sumbat itagtaga inip. When sikan tulang tinak ipagpatek. Jak tuwag sarday, Ay, 25 eyes. Ay, dapat 5 pa eh. sibay. Alright. Sikat ragsak silaw, kenlinglingay.
Okay, dito na natin the birthday song. Sagot mo para kini Ma'am Emilia Orogo Ventura Manibuliti, Guam, USA. Raraksa ako mablaaw magipatuyat-yat hanag dengan hiyal daw apan nakahiyanag panagtaong anapnuan gasat balangat anaurnos dagiti sabsabong nga umay miken ka isang dita ulo kastamit nga yawa miken ka tuy na inayawan unay apalma rakuken raksa mingaan nanayon tanan tinganin aldawa panagtaon sabay iti Diyos ilayon na kuma tasalun at mo piyakin rekta kendasing pepo anak pa iduma ngapapana tagipikas income. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan pa rin po iti programa aron iti kantakin katawa. Ayan kahit yung mga kablaawan iti bagkin nakasatapan nagkasangay. Hindi may isang sponsor iti programa aron iti kantakin katawa ni Ma'am Emilia Orogo Ventura Manibol iti Guam, USA. Happy birthday to you. And happy birthday again, Ma'am Emilia Orogo Ventura Manibol iti Guam, USA. Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday, happy birthday. Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday to you. Maginaway pagpalain ka ng buong may kapal. Nabigyan ka pa niya ng maraming kaarawan. Liligaya ka sa buong buhay. Happy birthday to you. Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday, happy birthday. Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday to you. And of course, ayan, happy birthday pa iti niece ni Ma'am Charlotte Quinto. Ayan, manibay iti
Roma, Italy. Ayan, ito, I think that it's twin dito. Happy birthday Happy birthday again! sa iyong kaarawan. Happy Ni Ma'am Emilia Orogo Ventura, manibo ni Guam, USA. Parang katag pa Jollibee bandam-dama. Alright. And thank you so much. Kaya super kita nagod tayo live streaming tayo. And of course, ayan, awan pa hindi nakaalay di highest SS until 26 eyes na guys. Nasa 26 eyes na. Ay, nasa pa kami knockout ni Ma'am Charlotte. Natindamot ko na lang eh. Happy birthday po para ni Ma'am po sa Domingo Martin, Ma'am Dezulan Raquel, asin na pwede ni Ma'am Jessica Tumakak, ni Ma'am Ederlina Alonso, Ma'am Love Summer, Ma'am Marites Kak, Ma'am Jodeline Damian Ralieca, Ma'am Lensky October 13, Ma'am Zay de la Cruz, Ma'am Love Summer, Serwel Kada, ayan, ayan, happy birthday ka na kanina, Ma'am Emilia Orogo Ventura. Thank you so much, Sir Kicks, for your great efforts in singing a birthday song for me ko na ni Ma'am Emilia Orogo Ventura. At papansin ka doon, tumigat ka rin ni Ma'am Emilia. Ayan, okay. And happy birthday ko namin ni Uncle Edmond and Auntie Josie and Sir Ruel Cada ni Ma'am Emilia Orogo Ventura. At papansin ka, tumigat ka rin ni Ma'am Emilia. Okay. Isagot na kayo mga riti, may isang pengar nga sa natagagayim nga kakapsat, inatagon daway. Okay, takitan tayo man, hindi doon pa yung kanta dito. Nabay ka dyan kwa kami ng good. Ayan, hindi mahilig iti Bebe Blue. Panan? Bebe Blue. Baby Blue. Okay. Ano? Alright. Ayan, sagot ko kepada kalian amin-amin dari ngasunata Baby Blue. Ayan. She wrote me today that she won't come back to stay, that she only comes to be of her clothes. She wrote, I must not cry, that her love for me is died, but she found somebody else, I suppose. Baby Blue, Mama Blue. Do you know that I'm still in love with you? 30 eyes, now I know that you won't be here no more. How I need you, how I want you, Baby Blue. Yahoo! I know I must forget all the good times we had, but I know that I can't forget you. You're still on my mind, and I know I can find such a girl as my sweet Baby Blue. Baby Blue, Baby Blue.
And hindi minsan pa paborito ni Bossing Tay, hindi nga sonata. And of course, ni Sir Jaime Buduan, Maniburiti, Honolulu, Hawaii. Ayan. One of the favorite song ni our bossing, Sir Edmond and Sir Ed Agustin, Count on You. And of course, kay ni Mama Fausto Domingo Martin. And I feel the words gone mad, and I need you so bad, but I don't know where you are. I cry these tears on our own. We've been so far. We've sworn at the moon, and we got in a million stars. My love, still true. Friends have come and gone. Some have left me alone, but we started these walls before, and they made me blue. All along in my heart I've known there's one thing in my life that still rings true. I can't count on you. Count on you to be there. No questions in the air. No asking why or where. No looking back. Count on you every time to ease my worried mind. You'll forever be important to me, my miracle find. If I had to just one place, anywhere will do, long as it's close to you. Ayan, ni magarabi may pa kadigiti afaga from Bacara. Ayan, bas, ayan. Ni pangablaong ang gapokin ni Bestie Mark Lesser Akawili and the Afaga family from Bacara. Ayan, kablawang kay man. Di shout out ni Bestie Mark Lesser Akawili. Ayaw. Ni mga panagbaybuya. Ang sarsarak kay kaditi na imas ngaleton. Pagkailain kini Mark Lesser Akawili. Ay! Count on you to be there. No questions in the air. No asking why or where.
I've traveled so far, yet I'm right back where you are. Just me and you. Now and forevermore, as the years go by, I'm beginning to see that I can count on you. Okay, natin may isa pang request ni Mark Lester Akawili. At isa natin na puluhan di ano sa isang sagot ko para katagay amin diligang sa natapay. Requested by Mark Lester Akawili. Iti na minsan na aldaw, apanagkuy-kuyog ta, napnuanan kinaragsag ta, kaslaawan patinggana, pulos sa diyak ni namnama, ipagsinaan ta, luluwag tiyag patingga, hiday nagmarignam, nudirabi, nagmay-maysa, si kalain, manpanunutin, an-anusan, ikarigata, idagan na, ur-urayin ka, hanarigan, tiyak may-maysa, aglalo, lukailiba, narigat no maminsan, no magnamnama ka, iti na puno nga aya, ubaw met kaya, luban panunute, ragsak tiyag patenga, karim-gari digay nilala, nuna puno day tayan, nudirabi, ngagmay-maysa, si kalaing, panpanunute, an-anusan, ikarigata, dito'y din na, urayin ka, tanarigan, tiyak may-maysa, aglalo, lukaili ka, nagsaeman anusa, sikati kapuna, pulos sa diyak ni namnama, ipagsinanta, nudirabi, ngagmay-maysa, si kalaing, panpanunute, han-anusan, ikarigata, dito'y din na, ur-urayin ka, tanarigan, tiyak may-maysa, aglalo, nukaili ka, an-anusa, tanarigan, agsapul sa balinga, ayan,
requested song. Ayan, para ka di pa yung nagbakasyon. Ganda ni awit ni Ma'am Lenskin. So, isagsagan ang pasalubong mo. Aha. And of course, ni Bossing tayo. The twin brothers, Sir Edward and Sir Ed Agustin. See you soon, Bossing! Sagot para ka tayo amin. Obyag ko agawid at tulad ta Taparaken ka iragsa amarikna Ito'y puso sikat iyan arasa asna Kinadungo impaay ko nagpaiduma When biyag ko agawid at tulad ta Tapno kake naidulin-an na palapastam Huray no dagituyen hilinipat ni panawin Di ka madanagan bukod kuto'y nake Agawidan kit agawidan tulad ta Tapno di sa denam agbyag manin di arapa Umadawat ipiksa amang tapayam Ititunggal adda tinalupoy asaka Agawidan it agawidan tulad ta Isut senyan asibibiyag lata di garing Huray dumdeng ginadawel apanawel tumampi Wedyak ko awing kong itan balay Ura inawis na di sulisog jak nag-iri Di nakabailan ayat ko kenkat na sudi Kasta kumamit pamatig mo di nagrugsi When biyag ko agawid at tulad ta Tapno kake naidulin-an na palapastam Huray no dagituyen hilinipat ni panawin Di ka madanagan bukod kuto'y nake Agawidan kit agawidan tulad ta Tapno di ta denna agbyag manin di arapa akta Umadawat ipiksa amang tapayam Ititunggal agda tinalupoy asaka Agawidan it agawidan tulad ta Day di mangga nakaikurkitan hinaganta Isut senyal asibibiyag lata di gari Huray dumdeng dinadawen apanawen tumampi Asibibiyag lata di gari Huray dumdeng dinadawen apanawen Alright, this is the double one. Nagawid at tulad ta. Ayan, hindi hapin nakaawit dito Pilipinas. Kagayong nagsan. Nagawid kayon. Another requested song ni Ma'am Grace Magwal. Grace Luna Magwal. Inulilam to'y puso.
sakit, anyakit din anagutot, inururay ka biyag ko, inabayag ka nito, nga mawandi kan makita nga agsubli to'y arpad ko. Sinugat mo daytoy puso nga agayat ken ka, nang namnama nagururay ken ka. Naulilan di ayata sinangal ta, gaputi agayom ditoy nenda, adda ka din sa baliya, kayan-ayan anang kapuwang mangpasakit kaniya. Pinililang to'y puso, pinanawa magtotoo, anya na nagsakit, anyakit din anagutot, inururay ka biyag ko, inabayag ka nito, nga mawandi kan makita nga agsubli to'y arpad ko. Sinugat mo daytoy puso nga agayat ken ka, nang namnama nagururay ken ka. Naulilan di ayata sinangal ta, gaputi agayom ditoy nenda, adda ka din sa baliya, kayan-ayan anang kapuwang mangpasakit kaniya. Naulilan di ayata sinangal ta, gaputi agayom ditoy nenda, adda ka din sa baliya, kayan-ayan anang kapuwang mangpasakit kaniya. Anang kapuwang mangpasakit kaniya. I'll be watching Ma'am Rowena at Visit Gascon. Kanya. Okay, apoy makadalag ni Sid Kawerang Ganal. Dalpas iti kwan-kwan. Iti negosyante nga ulaw. Na ulaw kan. Okay, dito rin sa natin na puluan. Iti request ni Ma'am Grace Luna Magwal. Alright, okay. Kitakpan iti doon pa yung messages iti guys. Okay. Again, happy birthday again kini Ma'am Emilia Oroco Ventura Manipuliti Guwami. Hey. And happy birthday Ma'am Emilia. Standby lang. Digi dito doon pa yung request iti programa dito Tarabi. Okay. Ayan, thank you sir kanina Ma'am Grace. It's okay. You're welcome Ma'am Grace. Ayan, hindi dito doon nga request. Ilan tayo man pa dito ay messages tayo. Okay, sa dito lang, bunatin doon o madamdaman ton. Mga 12:45. Lagi ka natin kami nilati alauna. Gagayam pinatagong tawag. Makakapyan na kon. Kapyan. Ano yun? Kapyen.
danak dito sir gawerang ganan. Agora ka man ringin man ni moderator ah. Agora ka tayo i-pag ni moderator. Wait lang. And ito yung kanta ni Mr. RJ Lorenzo, Ti Apo Salwadan Naka. Iti panaglabas di tiyempo, naregreg me dagiti binulong, ipasimuda agnat panaglabas di panawin, ngem tuy lagi ko ken ka di agbaliwen, no pay maset ka laeng ti naglabas, kadagiti adu atawen ni ayan-ayat, dito'y lagip ko di kanto maisina, uray awan kan dito'y den na, arapaap laengin panakainaig ko ken ka, tuy puso mabang-aran nung malagip ka, sa dinuman ti ayan mo ita, amo ati apo salwadan na ka, paset ka laeng ti naglabas, kadagiti adu atawen ni ayan-ayan, dito'y lagip ko di kanto maisina, uray awan kan dito'y den na,
Arapaap laengin panagain na ikuken ka. Tuy puso mabang-aran lumalagip ka. Sa dinuman di ayan mo ita. Amo ati apo salwadan naga. Amo ati apo salwadan naga. Amo ati apo salwadan naga. Taadaan supapaka nagkurkurangan sabay tamapunas urang kanya. Amuk adakin nagbasulagin ka. Diunday tawin anak ko kawan itaten na. Itan taadaan supapaka nagkukurangan sampai tamapunas gurang kanya. Amuk adakil nagbasulagin ka. Diunday tawin anak ko kawan kita din na. Di ka rin ka jag na tong palidan. Ano butik nayaw awan day tuirik na. Isuhasan laskat ng punot kawak ken ka ngempat jen ako nga ayatin ka. Nagbasulagin ka. Diunday tawin anak ko kawan kita
din na nag-request iti Kariken ka. Hindi nga natin request yun guys. Ano nag-request natin DJ? Iyaw awan And sino pa yung sagot ang kanito nga request ng Kariken ka? Isu Asaan na sikat ng punod gawa ken ka ngempat chen na kuma nga ay ni Ma'am Zenny de la Cruz. Ayan. So dinagdag ko sa di Kariken ka. di kari And isang gomag ni Bossing tayo dito nga sonata. Good morning, iti Walmart employees. Ayan, ni Ma'am Lisa Rosales and of course, ni Uncle Edmond and Auntie Josie Francisco. kay tuwirik na Isu Asaan ang sikat ng punot tawa ken ka ngempat yen na kuma nga ayaten ka ngempat yen na kuma nga ayaten ka. Okay, dito natin sa natin na puluan. Dito Kariken ka. Dito kinanta ni DJ Kit, boses ni Sir Froilan Pagal. Manibod dito Badok, Ilocos Norte. Ayan, itatawag ganda mo yun. Gagayong nga sa isagot. It's 12:46 a.m. Okay, may saping nga sa nata guys. Before ito nga ag-proceed pa, di kita doon pa yung request dito. Okay, kitak man. Dito may sa ito yung request. Okay, kitak mong pa. Wait lang guys. Di kan pagladangan to yung sidong ko, sagot ko ken Ma'am Sharito Ginto Agalot, ken aming viewers ka ni Ma'am Marites. Isang pelar Ma'am Marites, isa to tipang finale na ito na request mo. Di taden na awan nagpasula, tinaramit kumet amin ang pagragsakam. Ngemanyat insubad mo, sinagtamlaing tuy puso, di mo inilala, napudno nga ayat ko. Karing kanyak, inka tinalikudan, martir a puso nang ikalang. Anya pa'y tiser-serbina, nasamit nga langin-langin ta. Awan amo, anagkapasulaken ka. Taden na awan nagpasulak, tinaramit kumet amin ang pagragsakam. Ngemanyat insubad mo, sinagtamlaing tuy puso, di mo inilala, napudno nga ayat ko. Karing kanyak, inka tinalikudan, martir a puso nang ikalang. Anya pa'y tiser-serbina, nasamit nga langin-langin ta. Awan amo, ang nakapasulaken ka.
dapat i-play di kanta guys kita ag ruleta dayton. Ang kamailan bitaden lang Awan nagbasolan sikat ng perdi ng waswas kaniyayat ng kelsay katagiti arapaan bitaten lang awan nagbasolan. Okay, natara ko daw yung gagay sa the request ni Sir Kawirang Ganal. Paay ko amin Lakay Akalbo. Okay, ganyan kasama din while playing the request. Agwating araw din guys. Roleta tayon. Pangalan tayo ti Dua. lakay di kayat ko lakay itibiyag ko lakay diragsak ko Okay, sino di winner tayo guys? First roleta winner. kapalay ko Nelby Tango Berbano Kada. Iksa Ma'am Nelby Tango Berbano Kada. In 5, 4, Nuwag tuman 3, Ayan at tipker na 2, Agbati werwe 1, Nuto mirada 0. Napigsa met Ma'am Nelby Tango Berbano Kada. Napigsa met pay Nga agkilawit ipresko Nubumisong ang sanap Sa pagpanirpir na sumikbang Uray la nga aga ng sap Aglalakay, aglalakay Kunan tatay ken nanay Aglalakay kunadapay Paruba man nakibiyang Awan bibibiyang yo Padasen yumet Ilakay akalbo Okay, awan ni Ma'am Nelby. Remove. Next. Ay, nagladaw mo ni Ma'am Nelby. Lakay di kayat ko Lakay itibiyag ko Lakay diragsak ko Isu ikapalay ko Agas Hi! Sir Kawiran Ganal. 5, 4, 3, 2, 1. Void. Okay, awan ni Sir Kawiran Ganal. Void, iso na guys. Void. Agbati wer-wer Nuto mirada Napigsa metpay Lumailu Awan ni Sir Kawiran Ganal. 5, 4, 3, 2, 1. Awan. Void ni Sir Kawiran Ganal. Sumikbang Uray la nga aga ng sap Aglalakay, aglalakay Kunan tatay ken nanay Aglalakay kunadapay Paruba man nakibiyang Awan bibibiyang yo Padasen yumet Ilakay akalbo Awan bibibiyang yo Sumapul kay met Ilakay akalbo Ayan
And ito di request nga lakay kalbo. Dito nga ro doon. Lakay di Ayan, next winner guys. lakay itibiyag ko Hindi mo nakahabol, Ma'am Nelby. Ragsak ko Ma'am Marites Kak. Ma'am Marites Kak in 5, 4, apa papiksa 3. Ma'am Marites Kak. so kalasag na 2, nuwag tuman 1. Ma'am Marites Kak. agbati wer no tumirada napiksa Congratulations, Ma'am Marites Kak. Lumailo napiksa metpay nga ang kilawit ibras ko no bumisong ang sanap sa papanirpir no sumikbang uray la nga Okay, may sandupe nga ron or 1 to 5. And before the highest SS. kayag lalakay Alright. unan tatay kinanay And the request ni Zed Kamirang Kanal. Malapit ka na. Awan bibibiyang yun Another requested song. Di ka napakledahin to yung sidong ko. Akalbo And iti nag-request iti di ka napakledahin to sidong ko. And iti nisponsoran ni Ma'am Charlotte Hinduman ibot ti Roma, Italy. Nga kinantay ti Motivia and of course original composition ng kapag ni Mr. RJ Lorenzo. Thank you so much again, Ma'am Charlotte Ginto, Manibot di Roma, Italy. Manak, tadinteng ka, to'y biyak ko. Awan sa pulekon, dayta panagayat mo. Naragsakak nusika at dato'y denak agyamanak ti ayat nga iparparik na namnamaem tinapudno ngayat ko ket ikarik nga ayaten ka ti awan patinggana jak tugam den agulibang taayat mo ibalik nakken ka tuy ayat nga awan kaasping na sapay la kumabiyag ko tadinak tupulus pagled daangin nam namaem asiksikan tulaeng tipundo nga ina ay ayaten inakarut awaten dayta ayat mo nga awan ti makaarta when biyag ko ipatpateg ka unay tinapudno ket di kanto pagled daangin to'y sidong ko
napudno ngayat ko ket ikarik nga ayatan ka ti awan patinggana jak tugang den aguliban taayat mo ipariknakken ka tuy ayat nga awan kaasping na sapay la kumabiyag ko tadinak tupulos paglet daangin nam namaem asiksikan tulaeng ipudno nga ina ay ayaten inagngarut awaten dayta ayat mo nga awan ti makaarta when biyag ko ipatpatek ka unay tinapudno ket di kanto paglet daangin to'y sidong ko ket di kanto paglet daangin to'y sidong ko. Alright, ito yung request. Iti di kanto pagledaan to'y sidong ko. And isa na napuluan ni Jacon Marikna. Hindi matigin ang tanimi siya may kuanang Manibuliti Batak City. Sponsored by Sir Jaime Buduan, Manibuliti Waipao, Hawaii. Jagong marikna tingkah panagaya Jagong marikna tila ilong kaniya apay mangiis ka kaniya awanen di sampiting ka panagaya agpabawi ay di inak na aramidan
Desulan, may somper nga requested song. Ayan, parang iti nag-comment iti, ay nag-message kanyang iti messenger ko. Ayun nga din kahit pa inaganan. Iti request na nga, labis na nasaktan. Alright, iti cover money po iti sweet notes. We'll check the time. Wow, last 2 songs na po kami, guys. Ayan, para siyang request, itatry ko nakaupo. Munting pumapata nang di alam ang buhay. Ayaw kong ganito, mahal dinggin mo, nahihirapan. Ayan, di highest SS, na inatagod daw ay 31 eyes. Sinundan ka, Congratulations kini Sir Resty Pugal, Manipuliti, Alakapan, Cagayan. Okay, pakicomment nga rin, likod nga rin Sir Resty Pugal. likuran mo ako In 5, ngayon. Sumisi 4, Sir Resty Pugal. puso, labis 3, ako 2, Sir Resty Pugal. ang Highest SS, 31 eyes. kahit nahabulin 2, 1, kahit papilitin ka, 0, comment the code. Sir Resty Pugal. sa ba, tingin mo ang tibok ng Awan ni Sir Resty Pugal. sa'yo'y namumuli. Pag wala si Sir Resty Pugal, ang next na highest SS, Utan tayo, 31 eyes. anong na ang puso kong ito? And ni Ma'am Dezulan Raquel. Si Ma'am Dezulan Raquel. Ma'am Dezulan Raquel. Wala pa ba si Ma'am Dezulan Raquel? Awanin madama oroknan ka na ni Ma'am Lensky. Ma'am Dezulan Raquel. In 5, 4, Nasa isip may lista 3, aking hindi 2, muli ay Ma'am Dezulan Raquel. 1, puso sumisigaw. 0. Wala. Ayun, AKK. Rongkod ka, Ma'am Dezulan. Pakicheck po yung ano natin, yung code natin. Kurang yung ikaw. AKK ikaw lang sapat na, dapat yon. Pero ang yung code, ma'am, is AKK lang sapat na. Wrong code po tayo, Ma'am Dezulan. Last natin yung Rainbow by OMG. Okay, another requested song. Burger para Pasensya po sa sa mga request na hindi namin Bokya again. Wrong code po, Ma'am Dezulan Raquel. AKK ikaw lang sapat na dapat po. Ayan yung code natin. I'm so sorry, Ma'am Dezulan Raquel. Na-wrong code po kayo. Ay, nandito sabihin sponsoran ni Ma'am Arlene Acob, Manibodi, Singapore. Mamis ko una. Okay, check ulit natin kung sino yung next. Kasmala, Kasmala. tagainip, tikawan mo, Dito'y din na. Ma'am Love Summer. awanen, di maaramita. Love Summer. Tay In tapos 5. riknam, ket na uma. Ay, sayang Ma'am Dezulan Raquel. 4, Kaya't ka 3, apasubli 2. ngem AKK, ikaw lang, sapat na. Yes, congratulations, Ma'am Love Summer. Ganyan po sana, Ma'am Dezulan Raquel. Sayang naman yon. Ayan, from amang rikna Kim Charlotte. Ayun. entoy kaunga. Sayang naman yun, Ma'am Dezulan. Mamis ko unay barat tarakop mo. Mamis ko unay samit ni agek mo. Ayan, ganyan sana, Ma'am Dezulan. Sayang po. Kaya di pa naglaino
jak mapasubling ta ayat mo ay ayek unay na ituirik na taapay kastoy banag niyan ayat ta awan tilaban ko amang ikut ken ka nutay tapusum ket atan ak takikwa Ayan, kali nagpuwede tayo daw di live streaming tayo. Maraming salamat po. See you again tomorrow. Hindi oras na alas 3 sa kinganit di alas 5 di malim. Hindi programa Araw Titi Kan Kanta Ken Kat Katawa. Thank you so much. Katakay amin. Maraming salamat po. tagtaga inip Ikawan mo Tituy din na Awanen Di maaramida Nutay tapusong kenrik nam Ket na uma Kaya't kakuma Apasublien Yan mamukha din akong ipatpatig Jak magawidan panagarubos to'y luluwa Amang riknat di sa emto'y kaunga Mamis ko unay barat tarakop mo Mamis ko unay samit ni akek mo Kaili ko dagiti panaglailom Ngemawanin jak mapasubling ta ayat mo Ay ayek unay na ito'y riknak No apay kastoy banag niyan ayat ta Awan tilaban ko amang ikut ken ka No day tapusum ket addan nagtagikwa Awan tilaban ko amang ikut ken ka No day tapusum ket addan nagtagikwa No day tapusum ket addan agtagikwa We would like to thank the following sponsors: Edmond Agustin and Ed Agustin, California, USA; Jaime Buduan, Waipau, Hawaii; Emilio Arogo Ventura, Guam, USA; Charlotte Ginto, Roma, Italy; Team Charlotte; Gemini Ginto Nicolas, Hong Kong; Araceli and Tito Cute, Honolulu, Hawaii; Araceli Liberato and Terry Nicolas, Honolulu, Hawaii; Rosemary Juan Julian, Madrid, Spain; Nancy Juan, Madrid, Spain; Aida Galiandes, California, USA; Sir Doms, Hawaii; Gloria Pegar, Honolulu, Hawaii; Edmund and Joseph Francisco, Honolulu, Hawaii; Lisa Rosales, Honolulu, Hawaii; Baldwin Rabi and Juliet Rakarabi, Kona, Big Island, Hawaii; Arlene Domingo Dait, Agustina Candelario, Soledad Calpito, Big Island, Hawaii; Carlos Richard Ricardos, California, USA; Team Walang Obligasyon, headed by Ma'am Janice Ricania Berry, Alabama, USA;
Michael Patrick Alcantara, Black Magic Cave Farm, Lawag City, Jacqueline Ducosin, Singapore. Thank you so much.